I danas su sa nama mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju s podršku UNICEF-a, da podsjetimo, pokrenula Agencija za elektronske medije Crne Gore, a naša televizija je od samog početka jedan od ključnih partnera ove kampanje. Sa nama su ovog jutra Kristina Krivokapić i Balša Božović. Danas pričamo o novoj akciji koja nosi naziv Birajmo šta čitamo. Prije nego što krenemo razgovor o njoj, da prvo vidimo novi spot. Birajmo šta čitamo. Birajmo šta gledamo, birajmo šta slušamo i evo sada treća akcija Birajmo šta čitamo. Mladi ljudi, da nam kažete na koji način ste realizovali ovu akciju, treća po redu, pretpostavimo da će se ovim zaokružiti zaista jedna vrlo važna poruka crnogorskoj javnosti, kako mladima, tako i onima nešto starijima. Pa kao i do sadašnjim akcijama vodimo se podacima iz istraživanja koje je za potrebe naše kampanje sprovela agencija Ipsos na nacionalno reprezentativnom uzorku roditelja i djece i mladih u Crnoj Gori. I nekako sve nas je zabrinuo taj podatak da čak 1/5 djece i 2/5 roditelja u Crnoj Gori u poslednjih godinu dana nije pročitalo niti jednu knjigu i jednostavno morali smo da reagujemo na to i da podsjetimo ljude da je čitanje zapravo osnova medijske pismenosti. Kao povod za ovu akciju uzeli smo 2. april koji se od 1967. godine proslavlja kao dan čitanja, a zanimljivo je zato jer je to i rođendan Hansa Christiana Andersena, jednog poznatog pisca dječjih bajki. Mi smo upravo i dijelili neko istraživanje generalno vezano za Švedsku, koliko se na godišnjem nivou novca izdvaja za mlade umjetnike, za oni koji stvaraju, pogotovo koji stvaraju dječju književnost. U pitanju je preko 500.000 eura za potpuno nove autore na tim prostorima, tako da se daje šansa i novima da stvaraju, ali i novim generacijama da čitaju. S druge strane, što se konkretno spota tiče, vidjela sam da ste u spotu poklanjali knjige. Mene sada interesuje koje konkretno i s kojim razlogom. Pa knjige smo birali sami po našem ukusu, a čitali smo naše neke omiljene citate, poeziju, dijelove iz romana, dijaloge ili nešto što se nama svidjelo i što smo mislili da će biti korisno za nekog drugog. Ali smo također i pripremili različite preporuke da bi u tom samom razgovoru sa prolaznicima preporučili neku knjigu i tako možda pomogli nekom sagovorniku. Pa da, budući da nismo mogli da pretpostavimo interesovanje prolaznika, nekako vodili smo se time da ukoliko odaberemo knjigu koja se nama najviše dopala ili je nama zanimljiva, vjerovatno će i prolaznici naći nešto lijepo i korisno za pročitati ili će makar ta knjiga, da kažem, probuditi interesovanje za čitanje kod njih, a svakako da smo svim prolaznicima objasnili koji su nas to podaci podstakli na akciju i da se cijel susret snima, jer će se to iskoristiti za pravljenje TV spota koji promoviše čitanje. Mi iz negdje ličnog iskustva znamo koliko ljudi danas malo imaju strpljenje da čuju to što imate da kažete, pogotovo ako im što bi mi rekli prijetite kamerom. Vrlo je zanimljivo, doduše spot traje 30 sekundi pa nismo uspjeli da ispratimo sve reakcije onih koji su pristali da razgovaraju sa vama, ali kakve su suštini bile? O čemu ste razgovarali konkretno? Reakcije su šta više bile jako pozitivne, naime prolaznici su bili baš prijatno iznenađeni akcijom, a naročito stariji ljudi su nas ohrabrivali da nastavimo s akcijom i da kažem opet podsjetimo ljude da je čitanje osnova pismenosti koja je bitna kako za pojedinca, tako i za cijelu grupu. Vrlo je zanimljivo da što se tiče kampanje medijske pismenosti, vrlo ste lako nekako vaše ideje dovodili do realizacije kada je u pitanju kampanja Birajmo šta gledamo. Mnogo spotova, pa onda onaj spot sa Rambom Amadeusom, pa onda Birajmo šta slušamo. Doduše i negdje vaše interna istraživanja, odnosno provjere pokazuju da će ovdje biti malo teže jer ljudi u odnosu na ono šta gledaju i šta slušaju još manje čitaju, tako da pretpostavimo da imate neku strategiju razvoja vezanu za ovu akciju. Pa, mnogi bi rekli da je to možda nepovezano ili kako ćemo povezati
čitanje sa gledanjem ili medijskom pismenosti, ali ako znamo da bez dobrog čitanja, to jest bez uopšte čitanja, nema ni lijepog govora, ni dobrog pisanja, ne možemo se ni izraziti u nekim medijima, a samim tim nema ni medijske pismenosti. Tako da je to sve povezano i da treba i da biramo što čitamo i slušamo i gledamo. Pa da, to smo upravo povezali sa videoprodukcijom, jer danas dosta mladih jeste zainteresovano za videoprodukciju. Međutim, ne možemo se dobro izraziti putem videa ako ne čitamo i nemamo razvijene vještine pisanja. A mi smo do sada naučili da prije nego što krenemo sa izradom videomaterijala moramo dobro, da kažem, istražiti temu, a kojim ćemo se baviti, a kako ćemo istražiti temu ako ne čitanjem istraživanja, knjiga, nekih članaka o tome, potom gledanjem videoklipova, materijala i nekih drugih poruka. I tek nakon toga zapravo treba da odlučimo kome i koju tačnu poruku želimo da pošaljemo, pa tek onda pišemo scenariju. A scenariju opet ne možemo napisati ako nemamo dobre vještine pisanja, jer sve to treba sklopiti da bude kratko, jednostavno, zanimljivo, a da opet prenosi datu poruku, tako da vidimo da bez čitanja nema dobrih vještina pisanja, bez toga nema dobrog video materijala, mislim nema materijala niti u jednom formatu, tako da stvarno možemo da zaključimo da čitanje jeste osnova medijske pismenosti. Upravo to što ste savladali može da bude vrlo dobra osnova da vas dvoje i vaši drugari u ovoj akciji pokušate da napravite neki onako naučni rad. Toliko imate znanja i toliko generalno i mene i naše kolege inspirišete svake srijede da, ja ne znam, osim da vam ponudim ovo moje mjesto da probate, Balša iskoristi uvijek priliku da kaže koliko je važno imati negdje smisla i za taj medijski nastup. Očigledno ste dovoljno čitali, očigledno pazite šta gledate i šta slušate, ali ja bih dodala da imate zaista i nevjerovatan talenat. Imamo još toliko vremena. Poruka za kraj? Pa, budući da smo do sada imali akcije Birajmo šta gledamo, birajmo šta slušamo, ovog jutra poručujemo gledalcima, birajmo šta čitamo. I kao što su neki rekli, načitani ljudi su dobri sagovornici, stoga bih poručio svima da što više čitaju, zato jer ćemo onda i razgovori, a i sami životi biti ispunjeni i smisleniji. Hvala vam, mladi ljudi, još jednom. Kristina, Balša, vidimo se otprilike, ako ne za nedjelju, onda za 2 nedjelje sa nekim novim istraživanjem i novom temom. Hvala još jednom. Hvala vama.